Dem baş fermûn bo gereka nûçeyan destpêkê te girîngtirîn sernûçe. Welatiyekî Efrînê dibin işkenceyê de jiyana xwe ji dest da. Dibistanên taybet bi Kurdên Kurdistana Sûriye li Hewlêrê hatin girtin û ji ber wêyekê jî welatiyên Rojavayê Kurdistanê yên li herêmê dimînin bi xwepêşandanekê li pêşî û in rabûn. Li Qamişlo peyadê û rejîm endamên xwe bi hev guhertin. Dubare silav. Malbatên xwendekaran yên Rojavayê Kurdistanê bi xwepêşandanekê li pêş avahiya netewên yekgirtî li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê li darxistin. Ew jî weke nerazî bûn li ser biryara girtina dibistanên taybet bi xwendekarên Kurdên Kurdistana Sûriye. Welatiyekî Kurd li bajarê Efrînê li Rojavayê Kurdistanê di zindaneke grûpên çekdar yên li Efrînê dimînin ku li bajarokê Mer ew zindanyê Sûriyeyê ji ber işkenceyê jiyana xwe ji dest da. Welatiyê bi navê Menan İbrahîm Brîmo piştî işkencekirina wî ra serî nexweşiya zerîkê hatibû û jiyana xwe ji dest da ku ji dema 6 heyvan de girtî bû. Li bajarê Qamişlo çekdarên rejima Esed û endamên esayîşa bi ser peyadê ve girtin û peyadê jî serkirdeyekî rejimê revand û ew yek bû cihê metirsiyê di nav sivîlan de. Malpera Yekîtî Mîdya belav kiriye li ser zarê jêderekî taybet ji Qamişlo ku çekdarên YPG yên bi ser peyadê ve serkirdeyekî rejima Esed bi navê Fadil Herran girtin. Wekû bersivek ji girtina du endamên esayîşa bi ser peyadê ve ji aliyê rejima Esed ve li bajarê Qamişlo. و او یک بوجه مترسیه nav welatiyan sivîl de bandoreka nerênî li ser tevgera bazara Qamişlo jî durist kir. Li gorî çalakvanan ku girtina ku peyadê û rejima Esed dikel Qamişlo destpêka şanoka nû ye û eger heye ku şer û pevçûn jî di navbera her du aliyan de rûn bide û sivîl bibin qurbanî û di dawî de her du alî li hev bikin û sivîl û welatî bimînin di xema qurbaniya şanoyên peyadê û rejîmê de. Serokê rejima Sûriye Beşar Esed îro fermanek komarî derxist ew jî lîborînek giştiye ji sezayên reva navxewî û derveya yasayên sezayên leşkerî. Ew biryar tenê kesên di dema 4 heyvan de piştî veşartina xwe ji leşkeriyê xweradestî rejimê bikin derbarê reva navxweyî û dema 6 heyvan ji bo kesên ku reviyane derveyî welat. Ew biryar her wiha lîborîneke giştî derbarî tawanên yasaya leşkeriya neçar jimare 30 ya sala 2007 li xwe digire. Cîgirê Wezîrê Derveyê Rûsya Sergî Fêşînîn got ku pirsa çûna Esed ji ser desthilatê weke mercekî pêşwext e ji bo destpêkirina her prosak siyasî li Sûriyê niha ji dervey ejendeyên navdewletî ye. Fêşînîn te kes jî kir ku wezîrên derveyên welatên beşdar di komela giştiya netewên yekgirtî de di xula heftê û pêncan de behsa çûna Esed nekiriye. Fêşînîn serbar kir ku têgihiştînek heye ku ev welatê ku endame di netewên yekgirtî de ji mafê wî ye ku biriya xwe durist bike. Nivîskarekî Kurd derbarî egeriya terorkirina medyakarê Seûdî Cemal Xaşiqçî ku piştevanekî rasteqîm bû ji bo şoreşa Sûriye û şêweyê terorkirinê li gorî nûçeyên hatine belavkirin dibêje ku eger arastiya bûyera hatî serê wê li Tirkiye pir metirsîdar e û cihê şermezariyê yew niha Tirkiye bûye şanoyeke terorkirina xwedanên Helwêstan. Nivîskarekî Kurd derbarê egeriya terorkirina medyakarê Seûdî Cemal Xaşiqçî ku piştevanekî rasteqîm bû ji bo şoreşa Sûriyê şêweyê terorkirinê li gorî nûçeyên hatina belavkirin dibêje. Eger arastiya bûyera hatî serê wî lê Tirkiye pir metirsîdar e û niha Tirkiye bûye şanoyeke terorkirina xwedanên Helwêstan. Lêdwaneke taybet de nivîskarê Kurd İbrahîm Yusuf
گوتکو جمال خاشقجی جمدیکارین سعودیین کو پشتوانیا شورشا سوریه جده سپیکی و تا دماداوی جبری بنچاف کرنه دکر و خودانی نرینکا تایبت بو اگر بویرا کو هاتی سریوی تکز ببا لگوری همی ترازویان پر مترسی دارا سرباری کو هینزویا بحثا ویه بیکرن جبر هین ترمیوی مهاتیا دیتن. یوسف سربارکر گوت بگمان کار روزنامه‌وانی و مدیکاریه خودان خود که جه گیده کو خودی هلوسته که زلال با برواجی هر کسی به تایبت لپیش پرسین مزن جبر کو راستیا کار یا کو تی خواستن تی خوار و کو خاشقچی لدوان خویا داویده بری کو وندا به تکس کربو. یوسف گوجی کو ویل راستیا ویه که باش پرسیه و وگریایه کو گلک تشتین قدغه گوتنه و گهشتی دو انجامان دوی درباره ده. خاشقچی نزیکی ترکیه بو تاکو گهشت بو استا دلگرانیه جه کسو آلین ترکیه وانداتینه لسر لیستیا دجمنی خواه. نویسکار کرد آماجه بویه که کر گوه هفدیتنه سیاستا سعودی درباره هلوستا جشورشا سوریه و پلانک جیر انجام دایا. هروها نرینا خواهج گوهرتنین هاتنه کرن دایا خویانی گوتکو شویه ده سلاداریه لسعودیه جه اسلام سیاسی کو شری ویدگه دست بکریه و بردوام کر سرکفتنا سعودیه ده گریدای آلیکاریا عربستان سعودی با آلیکاریا ترکیه به. درباره داوین نرینن خاشقچی یوسف گوتکو وکو ده دیار کرن خاشقچی مدیکارکی سربخو به ترس بو خودی هلویس بو لوراهن آلی او هلویستنوی نبدلیوان بو دبونه جه پرسیج آلی همان آلیان و. از بهویمه کوهین خاشقچی ساغبه جبر کو هلوستنوی درباره شورش جیرتین تومار کرن کو میرکی لهنگ بو و نرینا خوا تاوی هر تشتی نگوهارد. یوسف درباره کسایتا خاشقچی او به وان گوتنان پسند کر میرکی خودی باندور و هلوست بو از دبینم کو ترکیه دبر سلامتیا جانا ویدا د پلای یکم د برپرسا دوی قنصلخانه عربستان سعودیه جی صندوق خویا رش کو اگریا کو نابوری جو قنصلخانه درکتیا یان نا پیشکش بکه و بدخویانی جبرکو وکو ترکیه تناس کرن لهزاران کامیرین چاودریه دوان بویرن وسادت ودگره وج ترکیین هاتی خواستن چاران ویسا وی مدیکاری ریزدار اشکر بکه و گوجی کو خاشقچی تال گل بن لادن جویا بو و لدوان پیره کربو تشتک بینهات لیل ترکیه کو هلوستن خاشقچی درباره هردم ارینی بون پیوست بو پاراستی با لحاتا بنچاف کرن. داویا لدوان خودش مال پرا پدک سیره نویسکار ابراهیم یوسف گوتکو همی اگرین هاو کرینه و از بخواب هیویمه دروژکه کو حوالکی من وکی ویروژه راستی ترور کرنه هاتبو او جی شهید مشعل تمویه کو جمال خاشقچی ساغ درکوه. نها ترکیه بویا شانویه که ترور کرنه خودانین هلوستان کو خل لترکیه گرتبون به تایبت ین سوری گلک کسین وسا خودی باندور و هلوست هاتنا رواندن و ترور کرن و دوی داویک جویه که را وردانین. جمال خاشقچی دوی وی مهده در باسی قنصلخانه ولات خواه لترکیه بو نجوی دمه و جاران ویساوی ندیاره. جمال خاشقچی جدایک بوی مدینه ده سال 1957 ده دیناس کرن برخنین خواه لحکومت سعودی که هردم رخنه لحکومت امیر محمد سلمان دکر و سوزنوی هروها گرتین ده زندان حکومت سعودی ده رخنه دکر. خاشقچی راگاندن دزان کویا اندیانا یا امریکی دا خونده بو پشتره بویا پیامنیرگی بناو دنگ پشتی سرکفتنا وید شو پاندنا کریزین افغانستان و جزائر و کویت روشلاتا ناوین بگشتی ده. نوچین ما بداوی هاتن دوباره سرنوچه. ولاتی که آفرینید بین اشکنجه ده جیانا خوش دستا. دبستان تایبت به کردین کردستان سوریه لهولری هاتن اگرتن وش برویه که جی کردین رجابای کردستان این لهولری دمینن بخوا پیشاندانه که لپیشی و این رابون لقامش لو پیاده و رژیم اندامن هف گرتن شادو بحت